Ya gini kejing kendra la penlong hapo kejing ilam jong President ke Jantia Students Union u ba Jersam Shala baru General Secretary u Nilki Mukhim rengkat bakinong ilam jong JSU Clear Circle bat Narpo Circle. Hagani kejing net jurep ke JSU kelalap ya buan ki bregu bam ki trai jela ki balawan Chameglaya ki bam chemnadon ki kot kisla. Kumta hadian baladep ban kemi benya ke JSU rengkat ke jingadon lang ki officer jong ke infiltration check gate la palit pai no ikini ki brio ki bam don ki kot kisla bakinit pai ne ki jaka ke bakilawan. U Presiden ke JSU la dawan ke Sarkar Meghalaya bakan penstet no ki kam ban penyo ik inline permit kenang bagi pateng ki banwan kin jinjar. Ke JSU kala penlong yang ke jing jurep ke hadian bagi Sarkar Assam kala kendang hi menderi na ke jela Assam bakum ta ke JSU kala kami bakini ki brio ke belah syabe kim de bani owan rong ban ri tengen ha ke jela Meghalaya. Dari hiri hadu ini harata sara go manga exit point nani igo man exit point hawa lai citai mana ga entry point Assam hawa ni po Assam cai ni hadin ga jing yoi ga igo kubor go de jia po Assam wa neliang ga government of Assam the leg eviction drive yo kandra gi menderi kat kam gi kubor go de yoi hadu kam wa katsan spa arajar teli families kain ke population ngi bro dok so pawajar pitagi illegal immigrants ko Sarkar Assam da khandang go ni tai daw ni galiang ikam ga sai ne ges ngi do wan khnang he ni ko kwa tip wa ne liang yo ka anti infiltration go da ni ko arta cara ikam da le go hagijing wan lu hagijing la lu ti yong i hadu opo he ni ne liang yong ide yo so katukan teligi geri da wan ra i seduk seni sa anti infiltration camp da hadin udah verify pa ini da chami wa MG bru da MG valid document nelanga anti filtration la dele ge kam yoki snyau iko bele la biang ga performance yoki hajing to gani ga benta tasko wi ga benta hadin udah verify MG udah palai la aman gum biang ki ko tisla pa dong ni sadin daga te ga ile hadu ne da ga yis ko wi ga benta la ayo wa hajing to wa nelanga Sarkar lang bau chief minister hadin gani ga eviction drive takut ga high level committee hapo shlong yo baik kam ko kubor to yo khod ki government official ki dorbar snong ki sen bahalang ki bituan em kami kre lang de jing to gani benta ta ko wi ga benta wan wo ong ke government wo check ko ye ga surveillance ne go vigilance wo to gani thaw entry exit point ta kwa skiat go ga Sarkar de jing to gani ye ga man wo ga jing kala mangi kut ko do ajrong me don ni ikwa ai wo ga Sarkar kam ra kalam go open klan go kamtam chigini gi vulnerable areas kamu da yoni heliang gani anti infiltration heliang isnyau e ko blay in charge wa kre ge kam ge kat yim ge hadin ge jingi kalam yung iwo in charge de kali ga yiga verification le ge ko identify gini ge bro da sa suk iwa na heliang ga ni ka kam em ni wa yagi adhar yung gi wan wan na bar mem pediang gi yo ba ini da depto gi adhar go yiu forge da mana yiu chna thok ta saja go verify ta hadin ong gi to gi wan go em ipik agate ron gi ipik yong ki man go voters ID verify to gini to ginong song snong yang dari India ta go wi go menta go kro kwa pha cha ga Sarkar Meghalaya wa yo am kam bahai ga digital kam tam segini gi area go wow sia gi mender am kam bahai gi digital checking nang yo verify gi gini gi voters card kam tam em gi voter card sel dapat pina po Assam hadin wada biar gi bertu ki hapo NRC adu name em update ki ba ga Assam dele go NRC Yuman bo gini bro process ki voters ID tang wo yuman bo gini gi bro le bo yuman gi mender le mji bahai wang ite da em kam bahai ge digital wo check iwro gini kete to benta go em kam bahai liang ga government kwa ipa tasgwi gi benta le ine liang ong ge JSU name to man go ge sngi go kudo ai ni don hi ine liang i ami keleng gi benta gini gi sngi wo wan le daw le yang gi checking he keleng ga resign tia kam tam cha liang sapai cha liang khanduli wi to wan gi benta te ko wi ko bor ko wi message ko abo i kamtam gi dorbar snong la wa snyau bah gi dorbar snong yo bai pi kam gini por gi bru pan wai ye gi wan gi dorbar snong
Neliang ki dor bar snong gi wahe snong hab check bahai to yok in grup sia lang ba gi yung wai hadin yo man gi nong song snong kita ko ma ba bo jing ma ba bai em kami gi jingi kra lang ato kan gi bentam ko wi clear message su kwa pa se sarkar le hauda em hai ni cibon gi benta cha mine pas nyau neliang ga government kamopun kemo biang da em kam ba yo ai ga ILP na do arjar kap kan di hadu ne kejing ang not yang impu em urlong ga asnya kejing em yang ga ILP pensukoi kitsunong gitao pensukoi ga government pensukoi isain bahalang o identify ha jia kam gin gi case e ba si sino da MILP suk bahau identify won kita gi bar jela gi won kita illegal immigrants ta kwa bo jinggali ga sorkan mi klia wadu ni gasngi ida ang nut yo ga ILP ga sorkan mi klia kamara ong biang ne kwa oban wa hamkut wa hajrong mi don hi kita gi committee ni kita ga surveillance ko vigilance yong pi I kam isain bahalang UM bai ha feel wa gani gi jingkan ra men der yong I continue ga ne ni chmat da ho bun ha gi thau to khara so ne ni chmat eta do ni ko blai